igenda mesa yo kwinjira tena kwinjira Jennifer tumwiragiro omutongore nka family kandi nk'abantu abikiriza muri Kristo bakora gushikora agati yeshana kuri ekelezia ekitamba cya mesa kuko mishoga mukabatiga basisi kandi mushabe ogusasira abazatsasira kandi tweze kandi kitambo iki filem tumeshemiri niyaturumishugara ngushobozi wa byona nomishogani birekata sira bimonga obiteka teko nombigambo nombikorwa nompanga kore bingi iyo musisi Jerpeshenge fugiva manishire Amalika na wachire wana Nimulile kata Umishara Rangoshobozi wa byona sasire atiyesho zitu ataro magara gatawa mu ayo hanga okezo ushere kumanisa okurana kwa Kristo n'abantu be bakoshengereza abo n'ibitwa aba Jennifer na Jerome abukatika tichafitire kiragara cyo ushere bagwesiga kandi besigana babanje gushikiriza umugaraga w'ubugona ida bisha mukorogu utumugisha gwawe amakagitu yetashabra muri Kristo kama bitu amen kashabe kura amashomo Shomo Nerga omutabo cya Tobi omutego wa munana kutangira mushorongo gwa kana ukahindura no gwa munana Estabo cya Tobi omutego wa mushorongo gwa munana omutego wa kana ukuhindura no mushorongo gwa munana Orwinti kurwa kingirwe abagore bombi basigara bonka Tobi yayimuka yaruga kitanda yagera Sara atumyanyazi imuka tushabe mukama abone kutugirira imbabazi mbaho Tobi yatandira kushaba atayiruhanga wabatatenkurito himbisubwe n'izina ryawe rukwera eryo kitinwa rihimbisubwe biro byona niwe wahanje Adamu na Eva okamuha umukazi wo kumuhwera no kumukwasa omurubo umuruganda rw'abantu bona rwakomokere manyokagera otikirunya muntu kuguma wenka tatu mukoro mwezi rukushana nawe mwen ayimukama munyanya zogu tindu kumushwera abo kumurikira omuringo mbi kureka ombushwere ogamazima nikweshengereza nawe nawe otugirire imbabazi tushyo mu ngingo za bukuru turahamwe bombi bagandara hamwe bati kiboko
ekigambo kya Mukama. Omwana wo wakunda. Haleluya, 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 turindise Ruhanga. Haleluya, haleluya, turindise Ruhanga. Amakuru marungi tukakire twena, tukayisegurishana omba tubebona. Amakuru marungi ga Mukama Yesu Kristo ko bwanditswe Yohana. Obujeni bw'obushere omurikana kwahimbiraho ebiro bishatu habaho obujeni bw'obushere omurikana ya Galilaya. Nyina wa Yesu yabutaha kandi na Yesu n'abateekwa be nabo babwetwaho. Bino byahwireho nyina wa Yesu yamubwira ati vino yabaho. Yesu yamugarukamo ati mukikuru nufashe nanyi uburako bwanjye bukashyikire. Konka nyina yagira abaheza be ati cona cyarabaragire mukikore. Ubwo hakaba hariho atirwaho enjoga mpango mukaga z'amabare zo kutanywa amizi ko kweza kuko mugenzo gw'abayida gwabire buri mugiye mwene enjoga enywero 23. Yesu ndukugambira abaheza be ati mwize zo njoga z'amizi, mwize zo njoga amizi nabo baziza nahabunwa. Wanyuma yabagira ati hati ino numutahe mutwarira umugabuzi nabo bagira batyo. Umugabuzi yarozeho yashanga amizi gahindukire vino nabo ko batamanya vino je yaruka konka baheza abatahira amizi bo nabacamanya. Umugabuzi yahita cwera yambira ati omuntu we nabaza kutereka vino enungi abantu kwahiriho abona kureta tarungi okiwe wagumubishire vino enungi okusena hati akonkuba amasho kuko banza ombi Yesu yakozire cyakorerwa umurikana ya Galilaya yayirugashye nake haza abatenda kwabe bamwikiza. Amakuru marungi ga Kristo. Ushira mutumurupera mwe bari kwija ubwo mushonda zone zimwarugamo yashanga hanuya omukeji ahabwa abana bitu abaterana hanuya mwamwarebe no tembushira hanu kandi ubyenzo umugwa gwakoze ubwego kwanzura ahasigara hati rwa giveaway nibo kubokeza yo mwishi umuteka obwe nahingirwa nguko abanyankwere batwaza konka tukashomedini hata abantu bakunda ngo bahigirire umushara ubutandandika ugana mukuri yatwakirane shara yahita Kristo ngo ayihabye nyobo nyirakorese bwambo nibyo bimwe twakurumvanjiri bakutwara umumvanjiri Kristo akataho ubyeje bwa kana ngo bakamwitaho bone so Bikira Mariya bakabatamwisere wakiza kumutaka kore mirumo ngo yanga umuntu mukuru bakamwitaho ijana n'intumwaze nawe yabutaha. So tena kwita Kristo munitwe kongera Father yagambire umushara ye kwita Kristo ngo ayishe abyeje bwito tena Yesu ijataho ubyeje bwito kandi Yesu tweta ngo ije umaka no kusafutandika nishakare amakaga je fana Jerome Yesu abasikuta agatahamu kandi akatura nabo ushirwa ukabona kuhangara. Ile tata bukundwa ushire burungi nubomekwa ibintu bigurushatu. Ikintu cyo kubanza n'ekigambo kitwahurira nangwa hibyo nabyumbashomo ishomo yo kubanza. Icyo kubanza n'ekigambo twatinde no kwishengereza ninga prayer. Kristo kwizera byanyu bwa kana Bikira Mariya yamusaba yahindwa mize vini abantu bane bashemero. So Bikira Mariya we akabashebera mwamwenda ushirwa kuhangara ni wabana bari umushere mucomanye mwitege shara umagaragara aho inikara wabira mukata wenda kabafa agasi abashiza musanzu mwera hate we yaje tiyoni mwetugaho nushaka abonira munonga atiyoni mwetugaho konka yakoresa ikikwata cyeshara mwabura kwa kiru cyege cyabo yabanze yagira ati yatensa nawe agega tushabe kubashabere babyama tindi cyabiro ushirwa ubwahangara nikina bakabashitimbere cyo kumuzikamo konka bambe bashanga ati na wafa usherwa basakabaho abwamana gishara. So cyenda cyo kona Kristo abagore bitu
kushaba hanga yutangaza ndabikorwa ibita kwasikana basika narafone igenda ameze gahindwe viri kutahura umvanjiri birano basa gukorwa abwo manigeshara akantu ka kabiri twakahurira mushoboje kumanza nabwi umusigazi natezo mushiwa baza basha kigabo kimwe communication oshera ubunje bishaka mu communication okutesagana kukirizana naza kuri gari naza kuri motoka ndakora proti nshara notesaki ninga mu notesaki kumurikizane mugashikora hati neta shigari yanje ninge imotoka yanje nebege gari ya yitu imotoka yitu nebini gejo nje kuri mu ngabo y'abantu ngo abana banje mushira na yajura ndazara abana batara ashiko bazara wenka tugamoto abana bitu nawe bisho communication ukumanyisana kumanyana kushigana na kuletera ekanungi yagenda umisho shiri sha muheru faithfulness obuyesugwa omuntu ahorabya twahorra Mungu yaragwero na Sara bakwashire manyomu yamurabe nyuma manyomu yagirashi bakaguma hamwe bagiye kemwe kandi bagirega mu bwesugwa kire ticho akaza kweza umwana wawe cyo gushira obuyesugwa ile tata kuraba nanyi mokwe ibintu kibintu bimanyabihangire kongabo zoma tukomeka kuri garushenya ekanungi niyo nkejo indagamba aguringita mahigasha tugika azina abaganda kwishengereza ukumanyana no kumanyisana amunane n'Yesu mukagera ibyo bishobora mfije kwa rukundo ikundo ya ruhanga kandi abuguri bitwaba mu rukundo ejo base ukubagumwamu kuko abantu bashitereka hano mu bikorwa konka no magara gabo babasha kugitura baje no mu rukundo ejo bakaguma hamwe ngo barashire kanungi iyo tiyanye babiri umwenka hari n'abandi bantu akorwa wanyu abanyabuzare nabo cyo gihe fakora keyo oyashira abanyabuzare bajeron yojero abajyafa ko barije abashitabi bazayo nabo bakire iyo kanungi ejo ikanungi etahwa ikanungi etamba kandi kwarije obakonere abagaburire batakabagobora bagwaha ingwa n'imbora nawe ejo ikanungi ni ejo hari umushizo umwe ndi kwendera akabaye n'umukazi bakundana munonga hati mbakana turakampara nimanya bashomire binengaba yabo nawe ejo buri umwe akabana amanyangu abazirebe kora abana mama ni mami so bona baba mami yaba no umushiza ya no mukazi kora baba mami na dati izo barumwe batera sumbatera umushiza ngo mami arwire yagamira umukazi we haza mama arwire kaso shopping nzo kubariyo bagenda bazon katare ba shoppinga bagera ngo shoppinga bashobora kugura ibintu baza kuranka kashago kesabuni amini ko monyo nigo iringa eboxi sara kiremwe basakwane mara mwera bagomba kuhatobuntu bucebye umushaje kashi abashita kuri ibintu binjiho kaza ko aba mami karwire atotafaye karushonga tembalo barakwata batomukashaho batibagenda kwashira amahanda irifitana bare bato n'umuhanda ubwo mukazi kashika nyanza be ukabaje mama rwire kashika tumani karwire shi akana mashisa mami ina wa mukazi bavuga ahine ngai bapatinga akwanye nyina kandi tunangwa baryaho hati kumanganga tuwaje tuwashobora manje atumena mwishe kile byashika ndamba ngosho mtumeni ndamba kazwa manje kanwo mukama na wakunda nawe bwesho je nifata kashorora yejero mucishumwe mwakirane mushemerwa hamwe nuko baragire obshire burungi mwagire amakaganyu akwande family extended family umbanyankwe kituraho nishikana bataza bati otunagenda kwangori baretegereze wazo umuzakosi amukora nkogu za sfishe kezi yamushira akombeshe ishira akombeshe icyo kiriki rero kinga nakatinyo gachi hata nabwe umushaje ndatayisa umwana we atwiya kwashira hamukoro bashemerwa ati agambira mukazi ati mani bring tea achura ajire hata jirati hani akana wita hani bring coffee ajire bishi umukazi wawe no mwita hani awe stylize nashi nikajya nifa hane je mesaje atwakyo mgesha afuwe no mukazi ondakasira karungi ubondo kamwita yashkwata yakana kuna hani kana kuna boji sai mwita hani hata umshira wambe kana kuna poka kana kuna pono ati aenda kujarashi kubaye ngura washo mbere karanje no mtawuni hati kuyaje kumweta hati wakata mwenye mwempunu wako kuchiteka ebapoka hati waja pig bring pig wana pig wana mazuma wana nomorendo mbi wana wakshoreka nawe nyundo mbi anakana kwempunu mazuma bashiko taka intaga pig au banyete baginyire bizoba
atakunya cyaro dire ngo takazina akata mu ikikomeza abandi mukama nabakunda so wanoza kupa kopeshera agombeke utakafa kopereryo kana akaza mu muzamuco yego biyo butumwa ngebi je nufa baryo myangabo abanyagoma barande bimurika neza kwega ibinji biragombeke kandi takwenda kombesha ibimbereke bitakwenda kombeka mbereshe mbeshera abandi kuyitinga kacishabe umushitangweshi mwishira Mariya taho bije nyobu abashabire ko cyabiro bwa kana ekwenda kubara barambye yongeremo kandi twiskwara heke hanuya umushitamba cyane se yabana Aisha nza kweza ne takatungire bitenge birungi no byiza mukama abe ni imwe mwebale mnonga bazokera barashiga mu mukama bazokwakira mfijo uketika twishira kitamba cya musa kama yashire mpuje yitu ahubwo batavasi abushere bamuca abarinde amagaraga bugo yetashabira muri Kristo mukama witu amen mukama abeneye wimutse mitima tujimuchize mukama usime mukama ruhanga wetu Musima chichira kumusima no kumuhimbisa Musima kumusima no kumuhimbisa mukama tatu kwera ranga umushobozi wabyona kandi ubutwire Musima amashishire kandi n'ikirungi hazana cyo kutsia ahagurukoka ito kuhimbisa yotangaza Nogera hamwe n'abashire bona no kwishwa marisho gine umukesho ngo cyo kusima misije mbabazawe ahawe Musima akakora kuri munsi yona wabifura bw'imbabazi zawe usinye bwona manye kwa rero cyeze kumuzana wawe wamushaka kuzana umwana wawe umujuru w'abantu Yesu Kristo mukama witu umuru we naba marika bona bashemeye bakoraniza wamisho gawe anyakusinga ndabikirize okutera nakagito nagabo peshongora hamwe isagitu etaremura nzosti Kuruna
amazi mani y'urukwera kandi ashobora guciga rwona twakweshengereza yohereza mutima wawe aje mpisheki ehinduke edwelopere neshagama ya mukama witu yesu kristo ubyarara kwihamagarage akakwata umugati yakusima yagucanga imceka yagabura begesuga be nagamba ati nimutore uryeho mwena manye gurumbi rwanje gurahirweyo aha bwanyu Kwaje kurya yakwata neshikopo nabwo yakusima yashwa sebegesuga be nagamba ati nimutore munyoho mwena munye kineshikopo cyeshagama yanje ishagama yendagano yensi yakandi yobutwire irasheshe bwanyu naho bwa benji babona kusasiga bibi bagure mukore muti kujishiraho ibanga ryo kwikiriza Kristo kafa, Kristo kazoka, Kristo yagaruka. nabwe mukama twishwe kufa no kuzoka kw'umwana wawe ntukongera mu bw'amagara n'ishikopo cy'uburokozi kandi kusima upikiriza kuba hihiniwe twakwiriza twakwishengeza n'ubucurezi itwabaga n'ahamwe n'eshagama ya Kristo tutera no hamwe mutumo rwera ayi mukama twishwe kiliziya yawe tuyona waje kwinjira mu rukundo n'ubumwe hamwe n'umuhereza wa Papa Francis no musaba uturamba tubino mu cishana abona bwakwase kurisa abantu bawe ishwa na bene witabarukiye besika kuzoka n'abandi bana bafayiro mu kone yawe ubakira utasomjereza cyawe kandi ukiriza mbabazi twe nashimire kwaga n'amagara gatawaho hamwe na Maria ashigini na hanga na Yosefiba nentumwa nabashiriwe n'abakozi byo ko noxianati tete na oxingiza mu Yesu Kristo umwana wawe abe hamwe nawe kandi umuruwe ubwo naptumo rwera yesira no kwisiga birane byawe ranga patri umushobozi wa byona ubusinge n'ubusinge umuje ko katabwira no kyategise kati hangana shabati tatito mu iguru ayo mukaba twagushengereza tujunaka ukona utinde usinge mu magaraga rero kwanjika amarge mbabazi zawe tugume ubutosha tujunga kibi kandi ushingiye kataba gukona mutegeza n'amasiko gushemerwa ukija ko mujuru witu Yesu Kristo ayo mukama Kristo agambira tumwa zawe tunabasigira usinge nabo usinge bwanje utafabira ibyo twiragankiza kiliziya yawe abo bakunde batosinge no bumwe bimeze bagategeka usinge no usinge usinge bwa mukama benimwe ibiro byona Miserere
bwa mukama n'abahirwa nimurebe ko atama karahanga nimurebe ko yabaye ibigenzi Objeni Banyamuhanga, Objeni Wasiguru, Objeni Banyamuhanga, Objeni Banyamuhanga, Kazi raka kuzamura hii mkazi. Objeni Banyamuhanga, Objeni Banyamuhanga, bagana kiroshe kwera namwe babanje kuba umwe umukundana ibyarushabira muri Kristo mukama witu amen Pakistan mu kace Kumesta amazire katani mwana baba Misateka huire akataka tugira mugisha bashaba mukazi kandi mukazi mwambaye niza kumbahereza hati umutongore ikigambo cyanyu gishira benshi bareka ngo abahereza umukazi ko kubanyomba nyakuri ko tubaza ntabwo yeshe mugato mugogo muhingire ishani yeji birako muraheze nabo biza kwakira ukigira kwanyu kandi no hingira musanzire wawe tokengera mtabano wawe nenga umukwe bakubukisha banyomba nyakuri ata aizaha yedaraha umutu yedere shop yumanyati jenfana ereza musanzire yarhanga come here hata tamu ngazi bali
Jennifer nakwasa musabire wanje oku akurindege mu rugendo rwawe kuza mu rubabiro rw'obusinge emirembe n'emirembe. Ndakushaba abagore kwatana umungaro irabazire mbate mukona amabega mukamara gatatitwe tukusimira umwana wito Jennifer otorine Jerome kabo mshija we akamanje abazire bakamwakira kandi umusamba cya misa bakamuhinjira ndukusima bw'amagara gabo mwe kushango barinde waho shere burungi abazire batahe mikono emikono yo mugisha yo buzire mukamagira beremo hasira abana bitu bagiye bushere burungi bwo hangazi batakatana bagiye mugisha gwa ruzaro kandi bagira amagara marungi aho kwenda kwakora kubi abisoma makabi mbiri bira batakabahikaho waho businguzi waho shere burungi kandi barinde amagara gabo gona ndetse turinde namakagabo garinde aba Yesu Kristo kama witu mukama abenimwe umugisha gwaranga umushobozi wabyona datitwe na mwana na mutumo kwera bashimeho kandi kubarinde ati namagara ganyu gona musaye kwinjira yahwa no musinge bwa mukama abantu bona twatera ingaro zamani ona Yesu yarabatari ngutu tugaruta abantu badurishe munonga tera ingaro zamani kandi hona Yesu ndonda kwimukizana neje mbera eje yaza kutwanga yongere kurgaho n'abanyuma tukomeze muri mikoro yitu amina so nagwecho munchirize umushomesa mukuru ebe bitu twante bitwara wa speed mutsasira wembera mushomesa mukuru ije kigambo cyabo kiwaro ndagamba rero abanyuma yaceza nza kushara keke kama nabakunda kama wita simu bwana mukuru we yatubembera mu kitambo cya misa abaseminariyo abashomesa bashija n'abakazi basibona banyeho nyenda kugira ikigambo kimwe cyo nagamba kandi kataragaza kugenda ku murwa kuzo wanje n'amahiri kuno kandi ejo nagenda kandi nyenda kusima umushomesa Jennifer ahabwo kutisya hizo bankeri akavuga bugana n'umurigirwa we umurigendo rwabo rw'ubusheri nyenda kusima ruhange cyo mutano parishi ya kitabi turi abashomesa 36 mbere nyina abashomesa 3 abiri bakirya bahura kunka izoba mukama yanyamba naheza amahega n'abakazi basibona banyeho nyenda kugira ikigambo kimwe cyo nagamba kandi kataragaza kagenda ku murwa kuzo wanje n'amahiri kuno kandi ejo nagenda kandi nyenda kusima umushomesa Jennifer ahabwo kutisya hizo bankeri akavuga bugana n'umurigirwa we umurigendo rwabo rw'ubusheri nyenda kusima ruhange cyo mutano parishi ya kitabi turi abashomesa 36 mbere nyina abashomesa 3 abiri bakirya bahura kunka izoba mukama yanyamba naheza amahega wari munchirize nyumusi y'abagore 2015 byo kwa manana umushomesa Rozi yasakatunga maka yemerera huture byo ku 12 nahingira Jennifer ngwena hati
umuparishe ya Kitabi twena twaba uruganda rumwe rw'abashomesa bagizire bata abashwiri we barege nifwa we bare munonga bwana mukuru nyenda kusima wayigana matazo kutera umuhanda ukakora tarra Jennifer izoba nkeri ukamwereka rukundo ya Ruhanga mwena abashomesa baryaha abakitabi parish maze mwemere we bare munonga mwese tamere niho mushomesa abantu mbahebera mu bingi nyenda bwita kibwana mukuru yagamba ekleziya ni ukhachi Jennifer rukundo ya Ruhanga mwena hakaba umukikuru akaba ino mwijiko natura nawe kuyamuza ati nija kushogo abantu bona barondebera umukikuru yarondekera bucyara aho mwijiko cyabona nomba nyumshije mu harimo ubushaka burungi yazo mucishuki yareba mu kashuki katukarungi mbaketa mu nkundi yakashoro maje yagenda yakanaka yasaka sano akasano ke yakareba mu kapuko ka raise yakatamo izoba kuri yashikire iyo kweberabo abantu bahente bahisente bahe umukikuru yagira atende kanda biri mwishukuru wanje yagenda yiha yakakopa yagira umwishukuru atomo harimo tuzuta korabe washikira hibaza kwingira wataho munju yawe bakoreka kitande cyo kuza kuvyama ho bazo isigo tusunde mu nkunde akora heze mubyame omukazi omushiki nko kuyabira twire na nyine kuri myaka mingi yanda kugira umutama go butasima kirabo cya nyine nkuru bana abandi bampe sente abandi bampe nguze bampe nte nyakwe nkuru wampo tutusta ngweno kwa hikayo atina omugisha gwa nyine nkuru gufaza yahera atakankora inkunya kwekora gizaranda angandire atanduka munkunde kwa shabu shata atyayama ikekuno umugore wagenda ukuratire Jennifer ikigambo cyawo hahariye keleziya bamuhereza ubushomesa wani yabatiye umushomesa muto kandi ayine ngoga ngweni nyo wahagwanye tukugira ngo namufeyo konka yansagaho kirengera Jennifer twenda kushabira mukama kwasha kwibembere kandi mu keleziya yona koraga rukundo yo yarhanga kora kore ko kurahanga rukwenda ibyo rukwenda byona niza kugira ngo abwa sense of humor ye we bare munonga kandi we bare kwebembera n'abashomesa aba kurungi no the longest serving head catechist on parish age twaza ahamugati umugati nuzasharwa Jennifer na munyanya zedi abo kutebekanza mu kutebekanse chairman ngo bujengika hihi bana batebekanza umugati obeno hereza speech kwa bompuri yakari wabura kumpura wa misinga kandi wota kwenda ninjehe kabana bakunda mwizore mutumor kwera abembeze bedini babwana mukuru abutuyinaha washita Paris na owayiganda matazi abasomesa abamwe ba government abutuyinaha basebona banyabo buri omwe ombitini sabye twabakira omumbuga yaba Jennifer omushiki witu outurontingira omwizobere bwenu ntubasima abantu mwena abiza aha mukoro ogu kandi Jennifer no bareba abantu bire ni kujanda abantu bine ninjira rukundo y'abantu no gireba Jennifer nzakusaba ebintu bice kandi Jennifer ebinje no bimanya rukundo eki eyobe otwinire na munonga ngabanyakantunda warga kantunda waza rwentaka abarwentaka bakumisinga chango nambwenu abo kuchimanya Jennifer twire nawo bwire buringo twakora nawe Jennifer nakunde byentunguka mwenu Jennifer na tata wa Jennifer na family ya ba Jennifer yona omwamuru barho ebintu
emutwire kutebekanisa obugyenyi bwa Jennifer twabiteekaho twabikozesa nambwenu tinkumanya obundi kwako bayine waturaba aha riiso rifiire atushikirire okwenyuma atugambire tutereeze ekintu
rero kunkika pati y'abagenyi bitu abakuru twabakira twabakunda mwebare kwiza ibyarabamu ninjirako gagarya amazita go kaserera Jennifer nabyo byabitari kubi nabwo twanzwenda kumanya rukundo yanyu rero hariho timu ebirenetebekanisa obugenyi bwa Jennifer timu ebenetebekanisa obugenyi bwa Jennifer eyimuke eize abakwasa kuba bari hihi mwize twemerera aha batandike emukoro yo kwendera omukoro gwa Jennifer ogu niwabira trezara omwami birukanga Jennifer twakunda Jennifer munonga ogu nomwami birukanga Bernard Kongani murago akunda Jennifer munonga nsaguma nti misinga Jennifer bakantunda nimukimanya nsaguma nti misinga Jennifer nomumanya arutwa yetiro mugerezi izo bari batwire Jennifer witu bakamutwara rwentaka tukazibikura twatinamu we ntabwo ecyo no buretse ryo mu rugambo ni Jennifer amazina gawe nyabo Omusomesa Todozi Anusi yakabakunda abira sekurutari abandi bariyo kwenyuma rero nananye imiza nyenga tanyinoho family tiendo mutobono mutakagira ngo nomusiza muto webare munonga chairman wa organizing committee abo kutebekanisa obugenyi burungi kandi nanye wamprovokinga nanye tiniza nyenka my wife stand up for recognition arwaho no mureba ngo naryo burabahaga zengo ine wano burabura no riso mukazi nabati abo mugati Mwachitira wazire mwachitira father ngo mjenyi mukuru twinaha takwiha mirundi 3 8 7 congratulations ata mongeza akatebe Jennifer Gabor Rezedi Yoisimu ngabinje bisibuna ningo Byona byeko ngabinje bikambuye Mutabari mitwa banji yasitanji
rero aho tebeka ncebera mu by'umugati niyo ahite mu ntambara ya kabiri program yetu Jennifer nagaburira mu nyanya yamara ikisenza kabahuka Ready niyo gorga extend pecho wundi tikakumaya Ready extend pecho wundi tikakumaya Yamagaburira Ready nefunguro Congratulations. Aha, tukabona bazire bitu. Tukabona father. Jennifer ariyo natwara bazirebe. Ureba ngo nabo bari yake. Urye master. Urye master. Abazire bona abeba cyo babashe bugandi. Keki, atarge kuchomera keki za huku ziri. Bravo. Kurisa parish employer. Atu kwesa bana mkola cha chile. Ya, umuseminario kashagura kireo yakitwara. Echirabo cha kabiri cha keke ntiza owa Reverend Father kandi umutambizo mukuru w'izoberi Reverend Father Kasapuri Arenyo Maria Robare yameza n'umugisha Echirabo cha kasatu cha keki zoba bazire umwana n'umucyara sakara gasheshembo cha keki Echirabo cha kana cha keki nichilowa binenyina Echirabo chindi nichiza uwabasomesa bona abakita parish Nana kesi mukamandi abasomesa kazibagaya Kugereza ikukekesho Bravo, ekindi Mbere na Jennifer Karemba, Saint Karemba abo mushomesa mwishe twachire keki abo shomere na Jennifer mushomesa Karemba kwa mpaka ya Echebe chini tza wa family yo mamendu barema Mwena mwemkero shomero pango Mukama bwe wanjagala tewafayo ntina kurantianze bwe wanjagala Echebe chini tza organizing committee ayebwa hori come back for ejo mtimsia yikuru munange no kuru mwana ne bakomerera organizing committee abana bari shekazi organizing committee muri organizing committee no siasa Mwenye mtuweze mwateche ngo tunabari shekazi abana bari organizing committee
abana abarishe kazi abana mwene abarishe kazi murabuke umugore yabahereza keki umugore Jennifer yabahereza keki n'akargo kushemererwa ishe kazi baba shobere chinde kirabo chindi Noah Nelson omusomesa Elias bakavugaho omusomesa Elias orikahi ko muntu wa mentarinze kandi babare kwishwa ikibazo kindi uwakubaza kubona azwechara injiniya Dr. Silva Mugisha akamutwara icyembo cye injiniya Silva Mugisha pia kubataro ze ahabaramu eka turebe abaramu abisinjiro mwayihangurira keke abaramu abakushora basitabe abaramu abakushora basitabe abaramu abakushora basitabe abaramu abakushora basitabe bahangwe cyane cyabo muri kaho twisho weresembo umuntu wese ninachentobo nekusaba omwamikazi maziki utware sanitayizana n'omuzindaro ogwo ugeze faza nanda kugambe ekigambo kya peyawe then akaruga omwanya ogwo imwe n'abaryaha burekyasura ekigambo kya directa abantu mwe musasire kujabone mukoreki onka nyina kuba nagendaho akaye program enda bagira umwabazi yomu bwene mukirize akoba bwana mkuyasha umwebere yebere musamuze nariye kandi nashize tukigira kwa hwire nyiragushaba mu byongeze yamukore basekuzamu ngabe ni kona kumani imwe mugese dahare kandi yireranza kuri umwabazi yomu ijana mushobora mukuru wayigana amatazi mu mutadero mwongera namwamurebere kandi asangaha umutendeshi w'abanyangabo Mwamere Brisika Mugisha kama kwase Bikira Mariya agwe n'abarinda kasije Mariya mukama niwe ukayirwa umushokera bakazibona na Yesu mwana wende ya wakayirwa umugisha Mariya umushenyi hanga utshabita abasisi mbenu no munakufa kwitu amin umuzira Mariya katabuje bwakana ngo mutukuru barebe kibara abaramu wachongeramo mukabambu yongere rukundo umujenyobu David Petengwa kana mwana wawe watetero munsi umurete umujenyobu abira yamuhendera kana hasere abagore bita barinde abazi Kristo mugama witu amina kama abenimwe mushagara ngushozo wabyona tatitwe na mwana na mutumo rwera gwashimeho washagatire kandi kubarinde atanamagaragani gona amen mwebare ujenyobu rungi kandi utakiye mucero bunde cyawe kikawa kiryo mu kice cyabura hariya kibasa kuba kirya nabo cyo gumupfite omugore yarabera ishe ndiremwe ishe barbaro ajero watikira hano yagume nasoma ho namuhereza munyanya sagara Johnson Linda kokati atwarise ndiro marawe yakereze ndiro bas acha tubari munongo yako umusawo reka kugenda imambe yazina uhi aha Johnson Sagara Yuhana Munyanya Justus Endiro Munyanya Justus Sarwa Jennifer bana wewe kumanya munyanya ko Ishendo ndo barema Endiro umwamene bari muri kahi mbere muri time mu sahihi oha mudisho inarbe ndi abarima nawe yamwitsire odisho Irarumasije nawe yibakirekaho onisho kuko yajashira omusija we Joron omusija
Reba mwana. Jennifer yeke mitwe. Sebarizo. Abazire bashera. Kangaba. Bakunda mu wanyu ba. Abazire bashera. Eriro. Abazire bashera. Mwana. Wasurime. Endisa diro nezoha. Nina yaweze semere. Yaja. Imaisebe diwa. Isheo kazi semere wimerda. Chichi. Yamachi. Isheo kazi imerda estemere. Aha. Imerda orinka Jennifer. Isheo kazi. Regina. Isheo kazi Regina. Isheo kazi Regina estemere. Wewe Jennifer. Watebe karate cyane nendo goreti. Nendo goreti na wiba mereza estemere. Stama bachukere domishi. Eje speed ne kwa direct. Wanji? Misenzere mijio, mukishento misenzere mijio. Weni wayaja na kwereza estemere. Bande yamuta kumara mwana wanje. Aha, etindi. Mukrona watalo. Na wiba mereza estemere. Mukrwari kai. Wezana ni leba kada kuya ino. Aha. Bela rinyo, asiri. Yasikara neryo mugore byayerare. Umugore muwe yona yasaba sasiriyo sisa. Kama na wakuta. Wije. Itekeka wazawukaratia wa parishi. Binoksheberwa kwango aho umushi witu munyanyazi witu Jennifer aho kutunga umurigirwa. Jennifer atkolira wire bwingi omparishi yitu nko munyangabo abinya tureberire yakora yatwihunguto yatusyombukuru. Jennifer tushima aho kwe hayo. Jennifer ire mirundi minja hansi orukufa kubi orukufera abanyangabo. Bakutuma mu makosi bakutuma mu matenda kwegesa mwena abanyangabo no baba bona baryaha nabo bagiye mu Jennifer kuko yatubonabonira rukuturwana ho kujya gutuma abanyangabo ari kurara hasimiti umwaka arara hamuro bajya gutwereze cyangwa cyo mfarasi mu cyumuhereza abanyangabo. Jennifer mpango abanyangabo. Jennifer twakumfara tugendo ryame konkebere byo yaryameho otebwe kigombe cyangwa bazaho karasiyo muri isingiro abagunda bije amupale jingenda bio ndenda kujimanya unawone Kajyansanganda na nebura byawe kandi kala kajangemu kandi turaheza ayo ngomba jengi rwentaka kandi abena mukozesa nawe kampeza umugisha nawe aheze cyembo cye banzo sanitizing chairman. Amazina bisabwe no bakunda indaga umukaya rwetaka ndicaye umwana wahika kandi umuriro rwo gumwe cyaye umwana wa LCA nitwara mu gishogo uko kubasima no kubakira ukugiza amukoro gwa Jennifer umushi witu utwingira erizoba Jennifer abiyona korra umuhika yitu we abiyari umusomesa witu so nitwara umushogu uko kumusima ukoreba akiyekwata kurungi yaba umushi orukwetegereza kandi orukunda abantu kandi ensime ruhanga ukureba ngo amurinzire akamusya mukoro gwerizowe nsime n'abazirebe abamworire bakamworera kurungi naura bagamba akagambo umuntu bamisinga mwero mumazo makwe Jennifer itwe twamisinga omunanga yitu na mwero bana mukuru kuwokiryaha yindu kumanya okoraga ariko katoranira omusomesa orabase kukorera ka Jennifer okwabe na twarza Jennifer nikisima kandi urugendo rwatandika nikwendeza urugendo rungi munonga ruhanga yonomfiza wawe arabahere mu muji abakwaniza nabaha okuruka muhika yarwendaka mbasa kubara habantu so bari munonga
batumwe twikanga n'ubwire ni wayo nekirabo izo cyote na ahandi Jennifer ni kuendeza urugendo munonga twatwiziraho n'ibirabo by'abantu aba twiza n'ikirabo ca ishe wa Jennifer tuza kucereza mama wa Jennifer ikirabo kindi twakitonera umugore witu Jennifer
Ikiraro kindi reka tukitonere munyanya witu, munyanya wa Jennifer. Ruraba motoka nuruga kusoma. Uzira warwana mbara warwana na motoka. Wasinga. Mbona hato sinyorga mabona. Nyawe nikasimeho uyesi yasanjiro mu kanisa. Mbona nyosanjiro. Emyaka nje n'imiringo bashiza bwe. Nase myaka 98. 98 mbere wa mashi. Na shigaro okuza nsigarira aha. Mbona janu. Nakwereza musi. Ugenda nakuti kwereza musi. Musi nayinyamisha. Timkwereza. Nkenezwe kakoto. Mbona nakweza kigambo cya Ruhanga se. Okuyakunzire. Yagera ngo yamereze kigambo cya Ruhanga. Yamereze mugisha. Rebe nako yawagere cyo kutegarasa. Uri musaya kuterori. Yozo mbiburi. Itola somesa kazi. Baparishi ya kitabi. Ikatwaronda ikirabo kitu abo musomesa kazi Jennifer kwarake no mushija we babase kukitusime no mushija mugende museme cyarabecho amazina once again abanyeta muzeyi kandi bitano mugisha Kanywana Sanganda wa family ya Jennifer na family ya manager Jorom. Ningenda sio mugisho kubanza kusima abantu ba gavumenti abasomesa b'edini abazire ba Jennifer nabo twasangaho mwena nabiniza nabo mwebare munonga kugiza mukorogo ebugambo byaje biza kuba bike ninza kubanza na no kwanzura abiniza nabo then finally mpereze ebugambo byo kerebuka nizana Mr. kandi umugore witu ni mutabano ubwo bamwita Nebati amazina n'umuwezi Richard yoro mu mutabano wanjye ahubwo kwirinda microphone je utandisaba ngo mazima Tom Sarongo tubare ishibachwera aha Abagereza Godwin umwami Joromu nani kusaba garko yemerere mugore witwera izuba musasiro kuteganisa umwami Joromu ubwo ni mwanzura amanije kacwera best man Richard Tabaro wisdom ukengaro z'abana ngeje zitakaza kurabo twineyo nyina wamani Joromu Mrs. Sanu twineyo Antwa Mujungu Isenkazi Madame Sande Caroline twineyo munyanya wa muzungu Nyangoma twineyo Antwa Mujungu Ndizo Beatrice twineyo mukuru wa Mujungu umwamagaba mujukwakurgaho Mujungu yabona kuzaho twineyo munyanya wa Jorom Rita twineyo Bridget munyanya wa Mujungu twineyo umwami Tom Mugabe
twineyo na John abo nibo groupe y'iniza nayo ninyongera kugaruka kubasima mwe bari kutwakira twasima buri kimwe cy'umwatukorera ntusima bwacamushana y'umwatuhereza kwakira kumwatwakiramo mwe bari munonga aho utasisho bwire mukama abaho umugisha Nsanganda ahabwa speech ngufejo kandi kushikana n'umukoro abanya babantu batugeme njoro ngo ibe nito yati mweno stile kusisabwire Jennifer abakantunda bihika abantu bangu birekirabo banbenda kutukereza omungero ceremoniyo ukaraja ngo cyane ko mukitabo ngo tushangamo ntukwizuka omumbaje kandi hona stilu wasima na mnoga abazire ba Jennifer umuringo kumwatwingiramo umuringo ogumwatwazamu umuringo kumwatkundira nabyo nabona bakoze ikintu cyo mukamwe no kukira twasibira umunombe kandi of course niyongera kusibaho mutabano wit byoramu no mucyara we Jennifer itwahitwabire tare cyo bakoze ticyorobi mukaba twakorera ikintu ekebero byona kandi kwantu basabangu Yesu abe mwibantu bari gukira abanywantu bari abo murebezora n'imahanda n'abandi benda kutaha bonka twenda kubahumuriza Jennifer yazi isingiro nguzira takwa twamwakira egisaha kandi kiza kumwakira isingiro so taruho kugira ngo neki nitwe tubyabazire wamuzara kandi ahandi narahaga bo bakwikiriza ngahiza kubakorera kimwe cyone nyenda kwendera ahagufu mu gufu bantu mwe mutushabire tugarike yoje twendera omukoro gwitu gw'eriizooba reka tuze aha speech ya nyineka kandi departure is a treasure. Departure is a treasure. Taroksiwe. Bari mnonga MC. Yo batakanyanzwire, sendo takanyanzwire kamenye yanzu. Amazina nyine minja mwaura ndabanyita zede. Ebene ryankuruzi. Ejo kuronda kahogo Nsagara Johnson. Era waje poko kabuza zede toza kumwe. Agwa mbatize John Eudes atwikirize. So nina mazina mingi kwa kagona naganje. Nyoni nsima kama nsime abateka tekere mbageji. Abaka chipo akache. N'abasigazi abatire mwamani bamwe basabana banje abandi baganda banje ahindire ntaki ari mu mwera nimba simira cyumva kandi mbakunda kese nsime muzeyi na no mukati ekumukozire echamani kandi mukamale abahezo ahindire ntaki nyenda kusima director Zindi Junior School. Echokozire ni chamani. Ariyo engineer Asafu. Tumwesije. Ariyo engineer Tarimagure. Mwebari mnongo. Family y'umwami Emjo Banyanga. N'umucara wawe. Mwebari mnongo tumukozire. Family y'umwami Ndubarema n'umucara mwebari mnongo. Ko abangize ngo kwanzura kuretse no mushija mukuru. Kamuhereka kazinda. Kunka
hari ikindi kinkuza kugamba ngo Jennifer ni musima yebare Jennifer yebare basoma kunyari nenda yebare mununga Jennifer ningira no manye ingamba niwe atuwapishije mweni nyenda kwa Anjolanti kama zenya Angele faye rumkazo umutara w'utakine grimu kanusha no kuzire bamuwanje amazina uri yo mugurusi yaje ngo bari bamwita Sagara Kuyumba Bijiyoza bamdorana naye bari kutorana Sagara mwe n'abandi nyenda kwa Anjolanti bishento Jennifer mwena abakumanya ngubona bargara hanga shwenguri yanje watuzire bon winkumuntu umuza kwanjura mu twese bishkuru bahanga mwena mwimuke bona ayiba rena kwanjura umushije ngogo n'umukuru w'ikika bamwita mucyakari uwa hekitabo nakunda hanga kafu era abandi bishenkazi Jennifer mwimuke nyine nababo Binyemeda kakote yindiga kashari kumuruhimbana yo kumurimbana Regina Erega roza kumuyarga kantunda ukumugenzi kunduru mwana deru banyanya mwina mwimusimu kuni nabare bashtaga yabari hono banyinari mwimusimu kuni banyinendo abana abi barumuna ba Jennifer n'abakuru bibona harimo abana abarishe inkazi abana barishe inkazi baraye abana bari nyinendo baraye bari yo kuri yo ruguru Ona tibye abana basigaye Simon obi ntwa kwezo mbwire video neza kweta kwakaya abana babanye narimi baringaye bagenda mukuri y'urugo abo munonga Jennifer kunabe ni nkunda ngo ninjya kuwe n'umushija na mushera ukakumanisha banisha kandi kamushabira mbuza Jennifer kuyawe n'umushijo kugenda ufanyisha yangambara yaje akimbwi n'umushije yashirika ati ndumuyirenga atari kuri yagambiye akari uko kubanza kari kigamba kunkana nyinjira mu cishuba njya ngambira ho mutabano wanje umukuru ngambira n'umukazi wanje Jennifer mana ashwe kandi ntabwo atingamba cishuba kwawe biro bibiri nawe jagambira munyanya agambira munyanya mutabano wanje ati nishwe bamukwata ngara tunoshwe wa Jennifer ati nishwe atamushija namubwine mwe bari munonga musanzire wanje iyo bari munonga mwe bari munonga nchakare kutora kemu twachiri okutwa bachira koze titurkiyo mwe bari munonga abagamba mwe bari munonga batebe kanisa mwe bari munonga buri omwe ubukiyakora ahabwo mukorogo aye baryaho mu kigo kubanza tukagira ngo ubugenyi bwa scientific burahendera shayi 12 mwene bwatema jaza ko hendera 12 n'ikikasha turi 5 nyera kwasima basebona banyabo ahabwa amahano kumwatamu na nigu no byateganisa konka mwaremeraho ba service providers aba on time
catering services, aba decoration, aba n'aba prima, aba kahiji, prima kahiji, kwako baryaha muyimuca abantu abarebe mwa decorating aje nzo tweza tukaba disorganizing atwiye mu meza, but your decoration was wow. Aba video Simon gwabare ku twabaringaje kandi Simon ogwa yesimbere aha bwa kansila bwa Bumbire parish tuzwecera umwisengero ya Bumbire buri umwe aheneshi atekaho mukorogu twasemererwa kandi umukoro gwabonetse wana wakorana nyo mukoro kandi wakoreshwe kachango charismatic mwambyarhanga webare munonga kusugansa webare munonga kutizia kali yawe rurungi kandi twahika aha mbujiro konga takagira mbujiro takahendire kandi abagenyi takabasibwire aho timu yemitwe y'abagenyi eyikwiza kusaba ngo ezetaho munzomu ebugane timu yemitwe ya family mugere mwa ebuzo mwagarukamu okuca muronga natwatine aha mukoro gwanye cyakare kanyanza ganza kuntebe kanza abantu kabasha tabichkwata muronga muize munzomu mugere munzo mwagarukamu aha sigara ingo banye mwambyara ngaho ene kindi ngoga ninyena ngo bene wahendura umukorogo rugushabira rero ebyasigara departure at leisure okubasha bengaro nabona kare so nabwanyuma Jennifer mukoro gwawe tutwakuboneza webare munonga kuturunda kandi nza kushaba DJ ndukendere shara uzana oturonde yo akaba batumembaga yanura unkembaga yanura wana mazima uzati yabonera baba bariyo bajya ko kunywa ka kushenene ka mero abo kwimuka bimuke bazini ati ngito tuzene shayeji akunyura tazene shayeji shayemwe mbambinga zumwe yose bye kuba ni zinari ati awa ati wezeje baga yanuzire twagendera aba Yesu Kristo mukama witu omwizina lya Padiri nelya Mwana nelya Mutima rukwera amin batume Mashe chibashe kangu tari kubasa